Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam Nula Chiko Ntukufu. Wa alaikum assalam Hadija Hamada. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hadija. Wa alaikum assalam ma soeur Mama Nadia. Watukufu wa Jamalif domba Mwenyezi Mungu ike ejuma ya leo mjua wanono mshelo wa wanono ho hanzahi rabbal alamina haina bahanu ikao walum komori Mwenyezi Mungu ya mtukuze ya rhifadhi nema. Wa alaikum salam Abdeli Mshangama. Wa alaikum salam masuri Sima wa herinami. Mwenyezi Mungu arjali joka na heri. Mwenyezi Mungu aribuliye izabaraka. Usiku wa leo haini ulomade zembade zilawe, haini ulona tambu zetambu zilawe, haini ulona haja. Mwenyezi Mungu amkubalie zihaja zahahe ho hanzahi rabbal alamin. Haukaya dua yoyo ulawa hauyo kakabuli sans dépas ne mwanadamu kangu yambo avec le cœur hosomwa hemfauma rabbal alamin. Mwenyezi Mungu jorjanda ikao usiku wa leo usiku mtukufu usiku wa juma ikao unusiku wa hima islamoti pia Oka homisiri ni hahwele darenge jamaa ya hejuma. Rombo Mwenyezi Mungu ajalie kaina mkomori jundu mbabahani yake tranquille. Bonjour Veronica. Bonjour Tahamida Toha. Oui, wa alaikum salam Tahamida. Watukufu wa Jamalif, comme d'habitude, ikawa usiku leo usiku spesiali. Rahansuka ina 3e jour ngarjuhamba zetambu zihundu owa komori. Ikawa ramazababi, rawanawashe, rawadzadze. Ikao guahundo ani zetambu zongizo malahoni ngazo Johnson pia ikao zetambu zikansi ikao ndasi hawasi derenda nao nai ritibia naombi dasi hawasi derira miliana harohombi yode mana ikao usiku hamaleo ze sujet ngizo zinju ngwa juzisa oka koma turam sujet amada ziniso change. Wa alaikum salam Moni wa raha Gamfikiri ya ukaya mimi turami msido joka uzishange she mwenye kabuli Mwenyezi Mungu. Yamba arambe riziziye homuhono kangarjo ushinda. Rizikozize heroho eka garjo ushinda. Riziharaze hamakalima eka garjo ushinda. Izo zonsi pia rambilo winji na winji waluna tambu na mashaka homorohoni hao. Riamini yoka zetambu izwa honga uhauzuwa tabisha hao. Ye mwenye utukufu Mwenyezi Mungu. Wa alaikum salam ma soeur Mama Nizar. Ikao yedi arambia arimombe. Wa alaikum salam Nadia Abubakar. Wa alaikum salam Mana. Watukufu wa Jamalif, wanjugomba wanungu wandisarangu hali ngozambu katsu change. Eske nyinyi wa Komori, ye communauté ya shikomori, nyi wandu wa ushange kamwisha makalima? Eske nyi wandu wa ushange ye kamwishi ya makalima? Haukaya yarenda njema nyujua umrenda mjufumu. Ya saidi ya mdu nyujua umuyenga. Ya deya nyumreme ya koti. Yo utsuno nyumtuna JM. Yo dehili ya hemkomor. Ya weke na utsonga kai zoramba obanda ramba randisarangu hale. Ze sujenga songo huja kama ngwandu kwa tushanje. Si wenji, si wakomori, waheya. Ye magaya, haukanga wanadamu wa umba magaya. Yani des esprits za hao, esprit fantôme, watso yelewa ya ukaya, sidi rabidiru wanene zembizinu, kwa tsuwana nizo, shangwa himo, hau kontra no wanonizo. Haukanga aminu ya ukaya ya mwenye shanjima Mwenyezi Mungu. Nana nga mjoka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ye mtukufu hane zembingu hane malaika ye mtukufu wa haina mbahindu ikaongeo dunia ni Saidi Mrabili wa alaikum salam. Ye mtukufu huo bwa Komori haengwa haulawa hatabishiwa ye mwamba kweli ndo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam weide mwamba kweli waiche utona shaka eske hanziwa eske banda hafanye dawa yahe wanadamu pia waikubali ngabo wa mrema hasosodwa nduzahe wamtabisha wamrende naye wa alaikum salam Saidi Mrabili wamrende naye gerambe tulamu manyile Odo joko shida changer zespreza wa Komori pia ngamano ye entier ya wa Komori waelewe kaizoramba o garwano nezembi owazifanya owaziye waone ya ukazi nkazirendwa shamodunga harma za video za kiutsova adabu za kiujewiri na makalima mai wallahi na Mwenyezi Mungu amjoda mahunga zekeur na ZGM wa Komori walobala wa eme wajibi wao izo deze video za kiutsova adabu na utabasamu na ujewiri wao pia ni watukuza wao pia ni uanza yabo mimi hohanda butula manu hadisala ngu haleni ukazituzia eske wa umati wa Komori community do kopalo joelewa izo namba gar amino kaye nusu yemba bitite ngwajo yelewa yenusu yemba bitite ngwajo yelewa na wanashatu wenji zilo moroni hao zetambu zizo hao ikao si uzamba bandarambilo ngwaji amino kaye bankazi janu hunla wamiche wajomba gwafu hahamu watu kufuze sujerlonizo suje ya mwando nzaze na mwana ikao mwana hahe mwanamshe gena wanawararu wanawashe waili na mwanamme mzima ikao mzaze wai heze sufe mrumme ya rambia riamini izo ikao bialonizo wakati kao ye mzaze wai hazaya mwana wa alaikum salam Siti Said Ali Juma Mubarak hozaye mwana wende ndola ya homjini ili yendi alole mna mwana ola mzaze ne mwana wa iharaya komba kontinyu roho njema mzaze ne mwana wa iharaya mbaba hakauyanza haukambaba hakawona zehelize lungu an hele mwana yaliyo mbaba hakawona hele mwana yaliyo baada wa iharaya mzazi hajeleza ukaya imwana hangu kujojitsungulia ula mbaba hamba karjabe mwana tijitsungulie shasi wangu wa umankuraje ili mwana yaelewe finalement wajandola yagaka mzazi haikubali ye mwana haikubali mzazi mbaba hamba kena ukira ye baada mbaba haraya ezafanishahin ola mwana hamba mzaza hayo kaya yemana mbaba ya haraya mbaba yedo mkomea mbaba yedo njarme shambria hai mbaba yo hanza ya lalina subhanallah dizola mzaze harenge fikira ya hemwana wapatsa ola mbaba aibu walanse makalima wa alaikum salam mwana Fatima walanse makalima ika obligatoire mbaba ya lauda honi ya bulie mzaze ha liberté totale mbaba hotunda hahundukaya vale mwana mmegadla ikawo uloda hene mwana hae ya mpuse mzaze hauka mzaze ngena mwana mmegadla subhanallah ngadjo huja rimambieni helizan wa alaikum salam Mohamed mana ritsatsawo ye sujet deuxième sujet mzaze tsoi kao wanda wala wazaze wajihanti bonjour mama Sumaya wajihanti ya ukaya zefikira mbiza hawo o wana hao dualo ma parfait sho wana ho wanyanya dualo wai mzaze woi gene mwana wa hemanyanya ham eberge hodahon bada ham eberge hodahoni wi salut kinaza bada ham eberge hodahoni wa alaikum salam Fatu Abdou eza jilhin mzaze harenge mtsango wa 4000 euro mtsango ya urenga c'est normal ya hense mapesa ohai gene mwanahe ula mna mwanamme
mri ya Mungu shotulwa na ume wahimna bieri ola mzaze mapesa kaja yaona ola mwanahe mwanamsho age de 21 haruhoda honi hede zahe katujo vane mwana ya heda ola mzaze hasihe moto mgazi emoto ye mwana wahemanyanya gwambwedi anike mapesa wisali abu ibtisam olye ya upaso ka ye mwana humna mwanamsho age de 21 ikao ye kadoroha ya juha ya trawa ya tsoda honi panda une semaine à 2 semaines kutum fikiri ya shangu fikiri yowai mzaze hadzi sha warugwa jo ujua yero hombi ya mzaze we usiku leo watukufu wa jamalif nane sujet arab yo jajarma bien ye shughuli ya mtukufu ikao ya julihani hao hele zina la Hamada Foshoa ikao yeshulahi mwanahe ngiyo le 14 watukufu wa jamali fugajarma ze suje za haka Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarinike mwisho mwema yarijale joka na heri hunduniani na na akhira. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct s'il vous plaît. Bo wanadamu wanu gwajo ubona hau wabonyohe gwajo lonjaro hombi woriyenga sha Mwenyezi Mungu rinjia mbandu kuhamba hikma kakari patsa mrwaibu kakari vumba famiyamru ruwane nezerongozini ilize change haukaye mwenye changement Mwenyezi Mungu shati turamu gamambo muhimu nambe nwane nizo Mwenyezi Mungu arnike itifaq Mwenyezi Mungu arnike kabul shakar Kartuzamba ili mrajina yajibiwa ili mrajina wajibiwa shagaramba ili Mwenyezi Mungu ya kiradi nasi yarnikeze kabul ya ujano kabul itidamini babu hao imanza kabul Mwenyezi Mungu jabbar watukufu wa jamalif Mwenyezi Mungu narnike khatima jema yarnike musomwema yarjale joka na heri hundunan insha Allah watukufu yesuji ya mando ikao inungyo parmi les sujets lo mwambia ni ukaya galipara wa komoroti pia haukaya hunu Faransa gasna besoin de watukufu oui bonjour tiprita mweba gasna besoin de watukufu owandu watukufu wanundawa do wandu ikawa Mwenyezi Mungu hawabaro njema ya hao ni mazababi no ulanga hauka hunu Faransa zero hombi ngizo hawinji owanadamu wenji wabakishi harohombi baike de mwana hema nyanyuho wo kwanza umone baike de mwana wa hema nzanaho kwanza umone da hata ye mwanaho wa mzaya yomkinishiha humuyenge hasibabu de manga owanadamu walu harumwetinu ikao zenjema zaho wazifanya wakarnauzi ya wizamba nana zenjema zifanya ungarjo uzishukulia nana uhundwa ninjema ngarjo uzamba ilizihimilie wisha pihati salut watukufu wa jamalif garmambia oni ye shughuli kao ijokao kaya le 14 octobre 2023 ya hemana wa Hamada Foshoa ikaraba Hamada Foshoa zinde ze pilier zinde zenyora oui bonjour mlimi wa homji wa Marseille ya soswa de Faransa kamil ri amino kaya Mwenyezi Mungu hambaro honjema Mwenyezi Mungu hambamaru kwamba ukinahivu wa mahaba ukinahivu wa imani yohanza ulanga yohanza komodonti pia yekatsambe halilo yabo wanadamu pia ngwajwe emana ya yabo efasilia yabo bahimru hamado yi si ukapre rilatsa neri mhundu hakaya mlikangu jo sikina wa ulanga ya sikino wa komodonti pia yadojo kaye mwana tsundu ya mzaya shao wana wa komoronti pia wa hahe dahingar mwabienu wa komor watukufu le 14 octobre inshallah Hamada Foshoa nguloze mwana hahe mwana mshe ikao gariparo wa komoronti pia nano usikuo haina shababi o ulanga ulohunu Faransa wajoka yabo haupepea ye shughuli ya Hamada Foshoa haukaya hastahamili hani hastahiki ya anziwa ya benzewa ya anziziwa he mahaba ya hahe no ulanga ne mwana utabi harumwetinu ne mwana ulu harumatambu ye kalala ye kasiwa yo muhimilia hamahaba yede mana ujambi wa komoronti pia merci beaucoup ya de confirmation ya chapiati qui confirme watukufu galpara wa komoronti pia le 14 octobre 2023 et quand Gazibego yabonga vous signaler, vous pouvez tapoter na mremeze cœur, mremeze GM parce que yabonga vous signaler s'il vous plaît. Na mremeze cœur, mremeze GM parce que yabonga vous signaler.
hamada foshowa woimwana yazali normale jiji la Fumbuni ikao Fumbuni de kapitali ya hemba jini riamino kamada foshowa harmu wanada mwalo harmu Faransa wede mbaba mlezi wamando rimfikirio wede mbaba mlezi wamando kusikinia ya utabi harmu tino wede mbaba mlezi wamando uko fikiria mwana mkomo ulo harmu tino riamino kahaina mwana utabi yo eka hamada hafoshowa hazijua yo ujua muhimilia ni mwana watitabi mruhamando yi wakomolonti pea umbahara okwa mlejeza oui mamanelia yode manajuma benya ukaya le 14 octobre wode usiku mjoka wona différence ya heze shughuli zilo ulaya haukaya wode usiku mjoka wona tremblement des hommes yujua tremblement des hommes wode usiku mjoka wona ubinadamu na unadamu hanjema ya mwanadamu ya bwaharu njema zindi zola johanza o winji wa huwa komori wa ke na mahabanizo ikao sikwahe uwe shughuli ye mwanahe yohamba munia emrumia joka mlolo yojula ile dina la Afsal ikao ye shughuli ngio le 14 inshallah octobre ye vendredi le 13 et vendredi le 13 à 14h wodom la zomana ye samedi de maulida armamiji au kubingo 17h le samedi yo ikao et adresse place de Rose 30 boulevard Charles Moretti 13014 galpara o akomolonti pia o usiku ukaya karnaudo hiba hasana garjodo vumbuana damu wanu ikao e mahaba ya hao ufikira wa ulanga ulo harumenti ya Faransa hayana mahaba no shababi ulo manga hayana mahaba no wazazi wa lomanga hayana mahaba no andwa mararu wa lomanga haso de la communauté yabo mruhamando yi garjo muhimilian 100% zenje mazahahe banda usiku ya som Tanzania lezemana wode usiku andwa kujwa ke mwanadamu woi mwanadamu ikabidi ya bahara ya nziziwa hamada foshowa ikao le 14 octobre inshallah gabajouka gam yode usiku mjoka wona turama jukofunga shanamboda haukaya si ujiliwa na wanadamu Mwenyezi Mungu ya watukuza wakuhanzo ulanga wakuhanzo wana baho siku inshallah garparu wako muronti pia o wadzaze watukufu wa erdarasa entuyo ayasa garjuhenda harmwe hayasa shagarjuhenda hayasa ya mahaba na nyanzo hawandili ya mwanadamu mtukufu hamandoi wa alaikum salam aliyati watukufu wa jamalif garendao haruma et deuxième sujet ikao zin sujet ruanonizo ilizi change zinti sujet rizambao rihundu wangu wareme makoti kartina bezu ya makoti ya wangu yasina bezu nele koti la Mwenyezi Mungu ya ranzize aukaya ngamuamini aukaya la plupart wanadamu wengi imakaribosho wajuanza hobuhabu imacho rotlaswamba turamu hafuma turamu haulowa ekanga mina mo jusqu'à maintenant hasababu ya Mwenyezi Mungu nezedu wazaho wazazo wenji kaudo ansifu do anangaliao wini swati kuku shanga mjokaya e makalboshi ne mapirati o wajuanza kaujwa botlasi amba turamu ngusi swa komori hele kiesi ça c'est obligé on va tous partir oui bonjour Madinaïma on va tous partir on va tous mourir et maintenant l'obani jusqu'à maintenant ikao depuis longtemps 2018 ça dit c'est combat inuga mano niyo et maintenant lona muon lobano dabo Mwenyezi Mungu yanguzuki yako sikwangu kojaji shaga mjoko wanza zero hombi waungu wa yabo wajuhanza hobuwe macho banda zinilizamba ungu wazifanya wajuhanza zizie kwa tikontanizo wajuhanza ike Mwenyezi Mungu haritamani watukufu wa jamali fungandoro mazisushi ndio ni paro hete haukaga mjoka misidoli wa makaliboshi wajikaza ona baba depuis 2018 jusqu'à maintenant jokati helele ya mzima nziani habaguna fronte ruono eske koli baneba na weba baba yahe gujo shida ya hime yatene 2 minutes ou 3 minutes alaikum salam Saidi Fatima vane makaliboshi heli wadungo tuweze baba za maze komateri ikaubidi mzima beukanga nao neke mjomba weba baba yahe kana utotororezea no mwimilia wakatajo le ukaya ngasibano ha Mwenyezi Mungu watukufu wa jamalifu ngarandiswe esuji ya mado erandise ya hemzaze ne mwana
Ze sujet zombili garandisa ye sujet ya hemzaze ya rengo mtsango. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Haswaso da nyuwazaze hakuka umzayo wanahanyu banu harumwe tsinu. Nika mkubalize errori za ho wanahanyu. Nika mkubali kuwa nahanyu la plupart ha waredeha makaliboshi. Nika mkubali kuwa nahanyu watawaze dira na rombele dua. Nika mkubali kuwa nahanyu zankili kasi njema na rombele dua. Jelikanga wana wenji walowema, gabo wana wenji walowai. Oui, Tina Love. T'inquiète pas, Tina Love, ce sont des calboches. Les gens qui me parlent du mal, ce sont des gens qui râlent. Ce sont des gens qui parlent. Ani waboma fitz. Oui, Ishana Adam. Waoma kaseti ma calboche. Mais nous, on a d'amulona besoin de vous boire de wadzazango alo malahon. Le wadzazango alo malahon. Shema shababi ni wanadamu wanifumba unai. Wa wanadamu ikao zini urizambao. Zindi zuwa zifanyao. Kwa tsona ya ukaya tuila mungu zambo zichange. Kwa tuhimidi ya bada nsufumbu wa zina la mungu. Nsufumbu wa mji wa mungu. Shangarambao ile wanadamu mwenye uzifanya ya zie. Ya rekonesoka ya zinka zifanyishiha. Shangwa yuhungu ambao mafite. Ya umakalboshe. Wakati kangarambo wa subu wa mnyezi mungu. Shangar aminu ya ukaya mwenye utukufu mnyezi mungu. Shatide makaseti. Warirema obagarambo zekweli. Wanaume wenji walula wanduwashe ikawa urirema okwaranza hasibabunga ruwanone zembi garuwanao nizo zichange gwariyengawa uruwone wanduwasha hawaritlia gwarishuveo manadamu w'imitsimwa zigamina bezwa hanyubo masinema mtina bezwa makaliboshi umuhimu mndu atijihatambe guzingarubani ya pike beke ganza ya zingari ya mbegu ni pike ganjotlede ni mpike Amjotlede ni pike. Hakamika doka tuna bere mara ngugenre meno. Hujaha shari ya boga mjotlede ni repondi. Watukufu garijao harume suje ya himzaze ikao. Ya huo mtsango. Ikao mzaze woi. Ngena wana. Ikao hazaya wana. Watsuwa shashi. Oui, monsieur l'emblément et madame l'emblément. Longue vie à vous. Longue vie à vous, couple V. Vraiment, je suis content de vous voir là. Que Dieu vous protège. Que les couples comoriens soient comme vous, Inch'Allah. Parce que Oana Shohaku Gwanzoa que heureuse. Chance à madame l'emblément. Chance à madame l'emblément. D'avoir un bon mari, de bon cœur, de grand cœur. Qui vraiment qui te respecte. Qui te ramène dans le bon chemin. Vraiment, machallah, vraiment, j'aime bien. Et je suis vraiment amoureux de couple V. Moi, Turam, je les aime trop. Parce que, Zindizora Johanza, la plupart des couples, en 90% de couples, qu'ils soient comme eux. Généreux, heureux. À chaque fois que tu vois le couple V, tu vois vraiment les rayons qui flottent dans leurs yeux. Des joies. C'est ça ce qu'on a besoin, nous les Comoriens. C'est ça ce qu'on a besoin que tu vois Madame Bella, la belle Bella, quand tu la vois comme ça, tu vois qu'elle a l'âge de 18 à 19 ans. Parce qu'elle est heureuse. Elle est très jeune à son visage et son comportement. Parce qu'elle est heureuse à côté de Monsieur l'emblément. Monsieur Ababa, longue vie à vous. Avec l'éducation que tu nous donnes, avec l'éducation que vous donnez les enfants, et à tous les enfants dans notre communauté. Boum! Couple V. Watukufu wa Jamalif, imzaze woi, wa imzaze yanjaruma mtsango. Ika message yinu gamanzono ngoze, la plupart ya huwa zaze, watso wona zembiza huwa na. Aukawanda wala wazaze watsongo wa baba. Confirmation. Watsongo wa baba wenda zao haukawanda wala wazazi wa kwanza wasiro wanao yeke mwanange mwi walaikum salam fahayo yeke mwanange mwi ye mwanange na tabiambi idzihe wanwati jo shamombele duwa shangwanzo hato waloda honi ke balango wadzishia na bale mwana hasangamia gojindo ukakutwelewa Mwenyezi Mungu adohupinise bo mzazi Mwenyezi Mungu jo muhifadhi ni wazazi hata ikaw ye mzazi woi ha héberge mwana wa hema nyanya ikaw ye mwana mmewoyi katina mrajujon omberge wa famille twatindoi
au kawinde famia hae wende manyanya mzaza hae ye mzaza wi hajamanga heze mali za fami hoja hunu hajaza yoanahe hunu Faransa woi haja na weibo ya haja ya mrenga tindai na imerite ya mrenge mwanahe manyanya shahula wa tapala hata wabitse mwanawe hobarini mwanamme woi hawasui mwanamme woi ngana âge de 28 ans hajango da honi dena mzaze no wana wahe mzaze ye mzaze guramboko wana hahe la plupart ya ho wana hahe owenji kwa tiwema ngwa uwadziro kwa tsuba komala honi ngwa fanyo izo waunu masulaha ba hata mastehi o kwa stehi mzaza ha ikaw la plupart ya mzaze wenji o wana hanyunika mwaonesa ifasilia pani efasilia upiha efasilia utashifo shamu hansi kawa wana malaika les enfants gâtés wabaki hamwe mafuko yao sans travailler à la maison sans préparer à manger ma fille vient manger parce qu'on a déjà préparé le repas chaque fois bien mwana kan tso upihe tso woneli mwapiha wazuya ze makdo maudu walolo zendela zao kazitu timu normal badika walola na mapupi ya kifaransa wao hawao ikawa eza fanisha hindo za jilun watokofu ikawa ngarjol na hani shekru da shinu rambie mzazi ya ukaya Mwenyezi Mungu katira binawe he initiative wa baili mwana he mwanyanyuho harohombi imzazi hende harenge mtsango wa 4,000 euro ikawa mtsango wa 4,000 euro wahe huya urenga habala ujoda honi ili ya jia fikiri ze projet jo kwanza jia fani banda bala jia uhansoda honi mtsango uja urengwa mapesa ya rengwa ya hibwa wakati mapesa ya hibwa ola mzazi jomkinisha kwa usiku ya rengwa yote usiku mzazi ya remarque harma 2 jours ou 3 jours ola mnamwana mshe wa âge de 28 na wa mzazi hanyongwenzi ya haroha na boya ujua hakawa hendeza wakatata wakati yensuila halaoda honi haroha hende zae na weka nguroho wakati ndi hamaze 50 zae yo demande mzaza hae hamnika 200 euro au quelques pièces na mangale mwana ulo na 28 ans na mwana mshi yakaubidika hadungu ili ya hunde permis hae hau ya hunde code hau ya suive formation ili ya hunde namna ya jan sortis shemwa na wei katina zimafilishao sha ya rohe ya dungwanza nwa hendane mumsi wahe ya fanyezo na masula atwa kata jokanza ya reje nguna tujali akemwa na ho wei wait dekina nwa kuhusa nguna tujali ya bomzaze baraka ukemwa na ho wei wait dekina wakuhusa izo dezedo anuhombele yao yija ola mzaze hata hema pesa wi wale kubisa mwana Hadija mzee Ali hata haya la mapesa katuyaona baada katuona yala mapesa ola mzaze hahimilia ola mwana yamu eberge au âge de 21 na mwana mme habe mapesa na ya kunda ni hangu ntuyaona ba mapesa henga atikani mapesa mtsango ya karma envelope ya hangu kajamba ya hahi wakati la hamba mapesa ya wangu sho wakati njoko para mzaze wakati mzaze jokuna bakao mapesa ya heyeye sikana mapesa wangu ya mtsango na tsiba ntuyaona mutwabe mimi donjo dani hao kweka ngoroho wotsuba yumlango lefuko lao mimi njanjia yo ola mzaze ngu accuseye moto ola ya ukaya yedi ya renga na ola moto ikawo yesaju yeti bandije mabandi kajahia na pleziri hadi wazaukaya valange na kaliboshila mwana wa âge de 28 namna manamshe hajuha hata wakatujomba bahani yaliyo katufikire mwana heola kadi ya renga sinyangu nizungu na puneshali ula mzazi hadungu shababi ola walaikum salam Nur Yusuf walaikum salam Siti Ibrahim ula mzazi katsona mungu kwa moto mba mama yeti paro hurengia hinga yeti paro hiba na ndizo mina paro fanya tsindami no dawe haukawa na huku kwa jajo subuti ewa wana hao wasawa jitu wazi ankili ye mwanamshe yalo yatso mwema ya roha haina wakati kaudo yanzao harejoda honi ewa wautudu wa jorenga ngawena wana haho wanaume wawarendi hawalevi wautudu wa jorenga she ya rengando yulo tranquille na magale rohombi hamandi rohombi keza ya lulu buwazazi hewe walaikum salam Aisha hewe rohombi keza ya lulu buwazazi hunuri jangari jo ulawa utitsona kashinside shahaho washitombani haho
ngo ujo muhimilie hashari bangu wanzo umtoda honi endezahe kutuonezaho wanaha ye motulambia mama yeke yarenga mruka de mana huko haruha deja gandura fanya nsuzinji watukofu ye motulaba kibala juma makalima mai na makalima maziro hosumu mwenye mzaza hai deja une semaine ye mwana mshola kajaja na weka shidi afanya une semaine ola yo ufanya 3 jours 4 jours yo hangare jona unajalala wo mwana ya tsulolwa ngwa mararu bahi hashindi hafanya 2 semaines ola mzazi amwambie motokaya ye eroha wendeza ho wataima pesa nguje ekakujabale mapesa wahaja utijoda honi hunu ye moto ajishangaza je amwambia mzazi banza bado nonome mtutola kama atasikazad vubo mwana mshele zina ututola kadi mwana aho deja sina 2 semaines kajaja yedi yarenga mzazi katwanza ikihamadi mwana hedi yarenga oui mama ilhamu alaikum salam shamzazi gwanzu kama woyi weyam eberge de arenga mzazi gauna wanaho waloma ani watuwe mezitwa na mkela de mreti zero hombi yarenge mapesa de mnamwanaho mwanamshe uo ikawa uo hazu ya planet nziro hazu ya wa msimnene ya vuremu inji ya bogwanzu ikihame yarengando kuwanaho do kujwa unjodani ha iwo ikajaparo njodani ha kajaparo njofukoni ha kujaparo mwana ya njia she mwanaho mwanamshe yo njia haina lera ikaudu yanzao na haina lera ikaudu ya uno masula kutuona kawo humpare mwanaho atakatujise telefoni mumgongo za atakatumdiani alafu kutuona kia renganda ye shangwanzo wone kawo ya eberge wa ulo yawa wodi ya renge mapesa nyezi mbu narnike taufiki imzazo vrema badi rohombi uhoza yudi mani wanaho watujuku paro jo change shika banunga wana roho njema ya ho wanao tipia mnyezi mga jona ukaya wima na damu ikao na nimregezi zo wana she rohombi ya ho wanaho jo uzidi hana yabo mwanamshe mrwa mara ruluna 21 maashirini na mweja ikao ze ajali zungwa na shohatu wanda nyibu wazaze Nika manzo wanahanyu wajue wafanye hazi. Nika manzo wanahanyu wajue wapihe. Nika manzo wanahanyu wajue wate shifon. Nika manzo wanahanyu wafanye zadaho. She mwana hala walikoli. Hau hala wanele zembio zaha iho haja. Ya njofu koni alale. Ya kensama ye telefoni. Ya baki snap. Juma usnape. Juma ulaba na mafiti. Oui mama Elhamid. Wa alaikum salam. Izindi zomko wanasha. Ye mzaze mlezi. Do wakati wa upi hajwambie mwana wake turu. Yeko wanangwa warangwa wane wambie mzima waka ya turu. Hani mgana usikwa hai. Ngo fanye zadaho. Maudu ula fanye za hai. Maudu ula fanye za hai. C'est comme ça. C'est comme ça bwazazi. Shawu juhanyu mrego wana hanyu wanu nsujo wanuda manzo mwafari ili wajwa sibe zambi. Ma fille, reste là. Je veux pas que tu souffres. Je veux pas que tu bosses. Reste dans ta chambre. Quand j'ai déjà préparé à manger, tu vas venir manger et tu retournes dans ton lit. Et wakati la owana, wadunge mumbabi, bariga manzona ka ma fille, tu vois comment je te gâte. Est-ce qu'il y a bongo gâte mana? Ah oui, bongo magamizo. O wakati wa ukaye mana ya elewe, ya njie imani, wakati labo wazaze gamwalele sao wende wajangamiza hato usiku wa shula. Mais ma fille, tu vois que je t'aimais, moi ta mère, je te laisse, tu vas là où tu veux, je te laisse, tu sors jusqu'à minuit que tu rentres, je te laisse jusqu'à 3 jours que tu rentres, je t'ai jamais dérangé, aujourd'hui il faut que tu m'acceptes, j'ai un calboche, je vais faire le okumbi, je sais que tu l'aimes pas, mais accepte qu'on fait le okumbi. Quand tu as fait le okumbi, oui Youssoufa, Manjouma, quand tu as fait le okumbi, tu peux partir de lui laisser ce calboche. Ma fille, ne me déçois pas. Tu sais que je t'ai laissé, tu fais ce que tu veux. Tu sais quand tu sors, je t'ai jamais engueulé. Tu sais quand tu pars, je t'ai jamais parlé du mal, je t'ai jamais insulté ma fille. Il faut que tu fasses ce que je te demande. Reste dans ta chambre, fais ce que tu veux, mais ce que je veux, moi, ta mère, le jour que je te demande de mariage, accepte. Quand tu as accepté, tu as fait le mariage, là, tu as le droit de partir, de laisser ton mec. Ils ont dit, d'une manière, wamenya zesprit, wajuhe ma kalbosh, wajuhe ma bandi, wajuhe na tabiambi. Haukaya nyuona ukabomana hangono ekangoro ho mitsido huzia wohenda hubaki hata 3 juru huja mitsido hubabushia wo uroha hata bomasi hujamini mitsido hubabushia shaizo minanza ho soni maho wo usiku njo parsa manamme ya bengu ju ya hulole. Accepte ma fille ya Latif ou diama bonjour diama comorienne wazaza hangu
gamagamizo wana hanyu ye mzazi wa peu désolé les kalma la mzazi wa peu bazinde mripusor mabieni ili mchange hojaja uhimile mwana wa hebani haho manyanyuho umuhimile hasharu wambe hahibi na weka ngabo ya hibade mwana haho wa mzaya mwanamshe lulona 2 semaines ya tsuro joyo dahoni na wei mwana mrwamara wa âge de 21 ikawaide ukuka na aksi hanjonda ni haho hanjio fukoni hao haukowa na wazalo harmwetino wenji désolé wa watona malezi kwa jahia na adabu wa unji ya harmaze shambru za ho wazaya kangwa nzao ukwa lotunda ukwa luhafilia je m'en fous même de toquer la chambre wa unji hili uwanzao na hii garma bianu watukufu ndo hukana baraka wazaza haturumanzao ni hasibabu ya Mwenyezi Mungu bo Mwenyezi Mungu ya jom nikani mbaye kuhamba sitara Mwenyezi Mungu ajolo wanahanyu wa manzeni wa manzizeni na mjemba kuhamba hikma ndo pense ye futur ndai do wakati bo mzazi jonda tahuremesheha mwana haho yake kahukelensi za mama Jeanne Mar ike mwana gena habitude ya ukobonze ike mwana gena habitude ya uroha 24/24 wakati kango joka mwana bide mwana hukelensize kaja hukelensiza habakonzi yani na balanga na bezo fanya ba majamro na ukutushi na wajuha awetanda ju walikum salam mama bahia watukufu wa jamali fugara mbebu wajazangu ndo hukana baraka walikum salam mama Fatima Ahmada ndo hukana baraka yemzazo ina ransero hombi baro hombi keza ya lulu gama bini buwaza zangu mlo hunu Faransa yeka uhimile mwana hima zano ho haro hombi uhimile mwana hima nyanyu haro hombi ye mwana hao hombi la Mwenyezi Mungu yoto hulibia usome mwana hao ye mwana hao yoto jua harende ha vampire usonima ye mwana hao yoto jua harende ha nusumbia usonima ye mwana hao yoto jua harende ha andi usonima ye mwana hao yoto jua harende ha kakabati enemy numero eja mzaza hangu ila dero hombi wa ideli ya usome mwana wa mrajina Mwenyezi Mungu yoto hurejezo usome mwana hao ulu ya weli wa ukaye mwana haho de arenge 4000 € yendeza he alaikum salam Ashura Salih oui bonjour maman Fatima Ahmada imana haho arenge 4000 € yendeza he kutsuona kanda yeshangwanzo wangele wa yuloban watukufu wa yuloban wabasa sahala wa udahoni hahunrumru hamrenge ham héberge shamzazi hamwambe ukaya jidobre unere mapesa angu n'importe quoi oui salut Maria ma Sophia n'importe quoi sabuye mburuka jidoble onore mapesa banu kutsuna kale kalboshila mwana hao badi mwana hao wanjia virusi mwana hao ngi bandi mwana hao ngi mwana mshekati na msia sovura mwana hao ngi mwana mshengutreno honziani ngula lomo bonze kutsunga makalma mwambia shogwa bo ya bale mapesa humto hoda hon alafu mwambia dasema mapesa da uya yarenga ranse sinema wallahi ka ukotunye bomzazi sita continue mama wakomoni pia ngwajo kuna mwaka umzazi wa peo wa alaikum salam zatadi msaidie wakomona si pia ngwajura mbaka umzazi wa peo ye mwana haho harende hakalbosh ye mwana haho katimwe mesprit ye mwana haho katimwe mashehitwa ngojo uhimilie mwana he manyanyuho na mwana mmeka ye tranquille ye kavurumsi ye kavurubange ye kanuvinyo ya zahido msirini ya bakoda honi ya fanyiza daho ya kleshifo ya husaidie indala tele pubeli uodo monoka ya deulo wa peu she wana haho watula loda honi ye mwana haho mwana mshi ya tleno mwanziani uodo mwana ukaya ngemwema. Oui, on m'a dit bonjour, on m'a dit mwabili. Mwenyezi Mungu aniki khatima njema. Wazazi wanu wadori ya Mungu. Gamtsongoza yo wana muanika liberté totale. Nika mdoandi ya wafanye zada ho nika mdoa conseil hauka winjo hanyu nywa haranu wana hanyu. Hino wakati mana timizi 11 à 12 ans nywa hara warongoza. Ba temana umbuli ya nema tsonfo. Laisse-moi tranquille putain. Maman, c'est ma vie. Wakati la mzazi haka uhamba vititi upande. Alhamdulillah. Ikabwana shohangu owana mawazaya kamtswa beli ya malezi rangwa katwalo na 4 hata 5 mawa oblige levazo bidudo vaya jao ibidi uke jao mimi mbaba hao j'ai droit à te corriger moi ta mère j'ai droit à te corriger wallahi na Mwenyezi Mungu ye mwana yotimizi 8 ans gujo husinye mbua ye mwana yotimizi 9 ans gujo rongoze lianzao ye mwana yotimizi 10 ans gujo amba laisse-moi tranquille ye mwana yotimizi 15 ans c'est ma vie ye mwana yotimizi 17 ans je serai à la maison ye mwana yotimizi 18 ans je cherche mon mari. Oui, Hassim Hassan. Mwenyezi Mungu aniki khatima njema ya Rabbi.
zununga zamba pia ili wazaza hatu wanjema rukwamba roho njema na imani watutona ko wana haudu walowema waelewu kaya mwana ikangie muhimu fanya hata hamkoreje sho wana hanyu muwaranti wazaza hangu ngwaendao mibu s'il vous plaît ngabo suije na beti na paro yamba ya husu wana shwangu walohunu wajihuzao ukaya ngwa wenji na ula prepare ya hao ikao bon je laisse ça à part na ndalmo sujet hak ikanga mambo Mwenyezi Mungu ya ukaya mwanamshe woi side kina wahuza ngamuhambio tena bomzati hele mwana haho yakawa 2 semaines ye mapesa ya humtsango atowone ikao kutsuona ukaya yede yananga ukaya mruhamandu wo wakija kabidi mnike confiance shawanzo udhanie mwana hima nyanyo ria Mwenyezi Mungu atujordi hampire mwana hahola Mwenyezi Mungu ajum dale tsozi la hesha babi huo wamkaza kaidi yananga na ikaja paro njofu koni ha kaja paro njaho dani ha sho wana ha hodo alona akselib ya udonjo hofu koni ha wallahi le tozi la lawe shababi huo ne heli ya lauda honi ho wa mtowa wamambia data hema pesa yaji wallahi ngarjo ukahitima na badiribo mzaze litetemwe no wana hao haukaya tozi la lawa hau haki la tambu la mlikao ya kazi walana ikao kajaifanya wallahi ngojoji sabu mzaza hangu tahasamaha mwana hema nyanyuho umtahe samaha umrojezo dahoni uzungule mwana hao baike ujumbe ha polisi yendi ya shangaziwa ya hunike 4000 euro ya balanda zahe haukaya irenga di mwana mwanamshe ikawo dejanga sina 2 semaines kajarejo dahoni 2 semaines ngobonze 2 semaines ngulalo bonze uo mwana mnwa mararu wa 20 Mwenyezi Mungu narponeshari shaho wazaze walo harmwetsinu watowona zembi za huwana hao shawabala roho mbinani yambi wanzuwa korijo wohono rajina ikango aminika wenge banu katina tabiambi yekadoroha yetimlevi na ihajanyumeni ne wana hao wa uroha wa ujamini wa ujate nswabili ye mwanamshe wo ulalo bonze hata 2 jours 3 jours na ikajalo longe na maheshilini na mweja wokukana rugo za uzamba shangwanzo ikeko wana hao ma parfum ngwanzo ikeko wana hao wema mana mwema wo bakoda hon ye kanguroho mama je sors un peu tu vas où ma fille ah je vais sortir avec mes amis mais ne prends pas du temps ma fille waodo wana walo m'a bien éduqué non ma fille ne sort pas à cette heure-ci waodo wana walo massage watuko fungado halmo deuxième sujet parce que inunge joli mba malezi deuxième sujet watuko inu sujet ya mzazi ulona mwanamshe ikao yatimwe ajia hahe normal ya kaubidi ya loziwa ikawe mwanamshe woi nzaza hahe waparoja mwanamme mjini ya kanzaji ya tahendo la lole mwanamshe woi ye mzaze haihara ya deni mwana hahe ndada hambi ya mzaze ya ukake jakabidi uihara ya ikaubidiri ke konyonzi marifari mwana yeke mwana hahara yangu wa 14 ransi shaga jakaubidi wa jendole ya mrumo mjini ya jia tahe mwana ambe gumlolo wemzaze wiharai wambe mwana hangu katina waraha katulolo iyo fikirambi na rohombi sha hujinuse shafu habo mzaze izo watataza sazi juba eza jirindu watukufu ola mwana meikao mkomori mjini hamada endea tahendola ola mzaze haiharaya hambe mwana kati wa ulolo abasa subhanallah na mlindezi jaweza jandazi kawajabila mempa emwa wajagadra le gadra labola haja ha demande ilandola mzaze haihankulia emana mzaze hankulia yendola hele gadra hinga watukufu ngazi jao homo sizo ola mzaze haihankulia ola mbaba hasibala ola motro hambia mbaba hekangamina mwanamme ni amwanzo yanlole mbaba amba mwanamme mbaba ngulongo ka ola mkomori ola motro mwambia mbaba ukaya wotsi mkomori wo ivoirien ola mzaze mbaba mba che ivoirien yimzaza ho juzika wajaja mwanamme mgazi jaba no mjini mkomori abidia hulo liamba kutumtsa mzaza mba katumtsa raha katina bezo ulolo alafu go jona bekanga wona gadla ya jengwa nzwe ja ulole
Ola mzazi ola mtu amba papa parce que je l'aime. Ah ben non, kana uhulola. Watokof ezajiri hindu. Ola mzazi hadungola mrumme. We mwanadamu apeu. Izo mwana yatawa kututaha. Izo mwana mbangwanzo kututaha. Ola mbaba hama biabadiwe mzazi mwi. Yebanu olio ya unsutone we mwana ya hundra mrumo mjini. Hunirikiyo mimbabaha. Hunabie mwana hao katiwa ulolo. Kabwajabira mempa mwezi. Ye mwana hao ngubadi ukabila ito ya hatu. Ya jiambe ngu yanzu mimbabani accepte. Tidofkiri we mzazi kujwamba no. Kutiwa ulolo. Hau kutulolo ni Muhammadu. C'est vrai mwana jitungulia. Shaa si wangu wa ukansi konyozi mbaba na mzazi. Rifuarie mwana. Rimwene zwambu mwana hangu. We mna mwana. Rahuzaya. Rakawabidiri libe. Ripatima bani hatu. We mzazi kuja kansi daune mrumme. Waona ya uka ye mrumme wa mando. Ikawabidi umanze. Ye mrumme wa mando. Ya jaba la kanzale mwana. Ukawabidi mkenti mnogosie. Shahure mrumma homa hiyo. Humrima hiyo. Humtabazo mabano hedezahe. Wabakena ukiri. E mwana hokatuwa ulolo. Kawatubira mempa e mwabo mzazi. Yo hikima. Ye mwana hongu balo Afrique gadra. Wewe uje accepte. Vano kabala kabaja mkomori. Jomkini shambaba yambe sava. Shabaja mkomori hui harai. Waja Afrika. Gwe ikubali gadra. Ui accepte. Wambe ya pas de souci. Ye mrumaho ya harai. Use ya vaudono goze mrumaho nai. Watukufu eza jirihinda. Ola mbaba hamwambiye mrumshahi ukaya ngashi joupuha. Ge mwana meo ya lole mwana hangu. Badi kangwa enda wajiumbizi. Shao hangu vanu kazi na ufanyishia. Ne mwana meo kana hujabu badani hangu vanu. Yojo badani hangu vanu ganjo mtimizi. Heni joka ujiri nga joji. Watu kufeza fanyishia hindu ya latifu. Nyezi mguna lekesita. Eza fanyishia ola mnamana mshe mwana wa mbaba hambia mama hahe ya ukaya vale mana mbaba hahe ya haraye ndola vala mbaba yedo mkomea mbaba yedo hanza ya lale naye gamuluka ni mama dilo wataha yun manieri ya ola mbaba ya rohoda honi endeza bada mbaba hamba ukaya kashijo puha she mwana mewoka na ujoda honi hangu ola moto hende ha prepare handi sozinongona daina mzazaha ya ukaya vala papa mana twanza nlolo he hanza doni komea he hanza don zingara vahe mzaze hadungu ola mwana ila fikira yahe mzaze mwanadamu wape hamado mnyezi mnarnike sitara yarnike mbangu kuhamba usitirifu hunduniani daye mangaini menyona da monjezitwa. Wa alaikum salam Ustadhi Husni Ali Afasi. Longue vie à toi Ustadhi. Wakati la ola mwana propagandi lawa zandi sohenda zolawa harumaze fami ye fami ya hemrumme mbabahe mwana ola hajihundu ye fami ya henu wanashahe wambabanu zila wa iho haho ukaya vano do hanza ukome mwana haho vano do hanza ulalene mwana haho ola mrumme ola mwana mahamba je ye mwana hangu na mzami do hanza no mkomea gia kaweleze fami kabanu waja dola hunu ya mrumo mjini emrumshangu ne mwana hahe wa ihara ya emrumshangu aboka ye mwana ketubidi ya lolo wala rahakati wakati wa ulolo kati harma wakati ya bidia lolo ulambabamba kati wakati wa bidia lolo arihundu bahati ya madani rundu mjini katsumnike mwana ulamzaze haraya kabajavira mempa emwa ulamwana habali ya ivoire haba wendo na nzuya nlole ulamzaze hakubali ulio ya uhara ya bada haraya mkomori wanambia mimbaba taba c'est impossible so hende prepare gwambe ukamido mkomea mido hanzangale ni mwana hangu zitsambali ya hodahoni zifuchia hodahoni waili wakaya mzaze vala mzaze ye mwana hahe woi ye hawara wa mzaze wa ivaria ula manzani wa he hawara hahe ikawa hampusizie mwana hedi hamenye mwana shehitwa na banuye magaga wanu mahodaru wa hufanyanyi gangi na masahiri kajabu wa kumoro kwa zifanya shawanu woma puissant ya ufanye masahiri ihundi habala mzaze gene hawarahe mhuo ivarie balaula yanzo jialule mwana hahe wala kuzewa he hawara wa mzaze ila demana mzaze subhanallah mzaze godwa junise shafuha urengwa ni gadra irditsene mwana hahe umpusize gadra ya latif Mwenyezi Mungu narniki khatima njema. Mwenyezi Mungu arengeze zeroho. Ika oblige mbaba ya laoda honi.
hasibabu dele kalima jusi zoka waredo anzarenge mwana lale naye hasibabu dele kalima idomba do anzarenge ya dokomeye mwana wende wa jusi zazilazo nsipia ne mbaba ya rohoda na ukambaba harenge miadi haba wallah ye mwana mewoka na ujoda honi hangu ekaha jahunu ngabo shijohenda gawajoka ajali kana ujabo bango bandani hangu mzaze ika obligatoire yafanye complot deni mwana imana naba mzaze nge parta hinri nge parmi hinri dabo mzaze yakubali yende hata yandisoro da jemrume ukayinde mana wa haraya inde mana utsuhanza imana ya lolo bada kama odo hanza wa mrenga bada odo hanza wa mkomea yebruma mwambia wewe mwanada mutsomwe mazabandle mkomori ya jahunu watsubulie mkomori zabange mkomori haja tsahandola watustane mkomori shabana basa uhimi haushangire mwana hao finalement ngwanzoni akize mimbada hahena mzaya udohamba kami hanza ndoro kome mwanangu izo mwana habia usikubali wi sikubali hauke mwanangu kadwa bandrabo finalement bwa tukufu antukedola keja fanishe raha mbaba harohoda honi hedeza abasa mzaze ngena liberte ya hene mwana na ola mroha he ya kaudoja yaba ngujo ihundre haukaya vala mzaze haukaya Marseille hunuzo ufuchi haraka zo ufuchi haraka. Oui bonjour Asia Marie ola mzaze hahundula akselibro banda mbaba haruha hendezahe na mbaba ngube hoze toalaka kabati hunu wala hula haukangono ya ukaya yetimbu wa ukazaibahu yetimbu wa ukazaibahu hakazwala nambi ikawo vraiment nguono ya adhabu mnyezi ngu ya juka ule memru mshene mwana nguono ya ukaya vomia ya juhendezahe ula mzaza undu akselibro ye magadra ya unga jauda honiho na bora hakajambizwane mwana yundu akabala ulade kuze wa hawara wa mzazi badi ngabo wazazi wanza shunga badi ngabo wazazi wanza shunga Mwenyezi Mungu nikasitara wazazi hatu walo harumwetsino Mwenyezi Mungu jandi wazazi hatu wadunga ze fikirabi neze Burundi za 3 heures de temps na 4 heures de temps warengeze zero haukawa nuko atsuele ukaya Burundi bidi wakina yeni wakati wakana 19 à 20 ans waishi Burundi waishi harma mahaba na nyanzo na kuplu wende hata wawasulize 45 ans 50 ans waja wala tazankili ngwanzao majinru machenzi wajodoshi na doka na za 1 metre na 200 metre za 1 metre na 2 metre wadola na malalao washida wabi hata 2 heures de temps 3 heures de temps. Mwenyezi Mungu nalponeshar ya niki wazazi hatu sitara ya niki wanashatu sitara haukaya mrunge pre ya latsuwana ya ngowana ya wangamize ya wanike masera ni wadu parisa ashki na besoin zaki ikao zaki ufudhuli na unaharamu. Subhanallah Vuya kakawe mzaze mwenyuza ya mana gom sakrifie wi azir wa alaikum salam gom sakrifie ya kabila indwa jina na bala waja mkomori umharaya husiyabu hatake mrumaha hoke mwana hokatsuwa ulolo même pas emwa hu accepte ya hene gadra husiyabu gobe na swe mrumme ukawendu mwana ya banguanzo ule ya ukati vanu mwana kahabali ya kabila ngwa jina mjo ya uke mwana wenge na zedro harumwetsi ya faransa ya renge mrumaha haukaindi ya ngamizo wana le ukeke mwana gena 18 ans il a le choix de choisir yule hele shala shabat Chatsida ni wazazi. Na mtonga namna mwedema kensi ya mamna tablo mondi. Mhadisi dani nae. Tranquillement. Calmement. Sudi wazazi walo harmoti hilo. Wanzao kwa tusa wakoma ngwanzo wanzo mijini. Demo mjini. Wedi mwana hangu mzima. Wendi wa mimi na mzaya. Yemru mjini kajulo lwani mkomori hamanda ye wafanyada. Izo nusi ya wazazi walo harmoti hilo. Ika waperde wana wenji. O wana hao. Kwa jalo lwana wakomori wakawanza. Wazazi wanje wasakaje wadungu kabila zindwa jina wayeuha kwa tuwaona mahana maha kwa tujwa kwa wanahango wanamuha kwa tinamu mzazi kajaona yauka vumyeni hadisi na memru mahango shaha accepte baada mzazi vala yeye guhundo ladha hosoni magadra hamanda gadra jemwana hai ikao yekuza ye hawara wa mzazi wa alaikum salam Fatima Fati hawara wa mzaze wa alaikum salam siti bwanaidi
uo dekuze wa hemanamme ya jokanza ya lole mwana yode mana mzaze yakaufanya komplo ile mwana hahe yakaze mbaba hahe aibu ili mbaba ya dekoraje dezahe banda mbaba harenge miadi ya ukaya le jingo ni lokal na ujahunu hangu na eka hajanga bujojiri waono ya ukaya vumie rimkaze wa alaikum salam Fatima Fatikar rimkaze ulaanifu rimpatse haibu wasia wazinongona zede hata zishilia zelu handuzahe mwanamme wadiso zishia ukabanu mbaba hakanzalale ne mwana katwanze mwana hea lolo zila pia ili watunge mbaba ya laudahoni Mwenyezi Mungu nanike sitara zaho wazaze wadunga Burundi watunatamba hikma wa alaikum salam Siti Said Mwenyezi Mungu ajale joka na heri ya Latif wazaza hangu wimunayati wa alaikum salam wazaza hangu kama ya mrumana wanashohatu sevruga wana liberte walolo na heni kaudu wanzao jiliko usilamu wamba ukaya wa muhimu na ituka mdu isilamu kejaisa yavo ya puihar mwana saba ya kane tabia njema gasna kabila zinji ya des Maliens musulmans, il y a des Ivoiriens musulmans, il y a des Blancs musulmans, il y a toute le monde entier, il y a des pays vraiment musulmans. Garzijua, shawahea yamba ukaya, yekaha hea, hapuharmana saba. Yena tabia njema. Oui, el jalamu wa alaikum salam. Yena tabia njema. Eizo, si uzitonda? Non. Ngabwalona tabia njema wapuharmana saba na komportoma njema owazazi wabaye matso warenge magaya watu mashishioni kartuanza wa alaikum salam mon capitaine le grand capitaine de Darassa Jimba longue vie à vous mon capitaine warenge magaya watu mashishioni kwa tukubali wana hao walolani wandikao wapuharmana saba na tabia njema maislamu sho usuku wana hao wajuba la kabila zito za hatu kwa nao subutu wa bwehanywa wamengwa opozeo na wana hawa wazaya banu kwa tsona ya ukaya vomie mwana hangu nombe Mwenyezi Mungu ya balie mkomori anemporti keke maore ike mzuani ike mgazija ike mumali ngwahara yao sheka wabali ya kabila zitso za hatu wa ukawahara hozamba ukahara hambiyo wana ma fille c'est pas normal ukawahara shatura muhedao ebangu joshida fanya ukumbi ebanga ona fami hunu ebanga ona mzaza hunu shabantura muonga wawe chee kutina fami Faransa kutina fami Marseille badi mrujua yake kaka na fami hahundu wazazi na wanashwa mru harumetsila mrujua yake kaka na mzaza hahemanga hahundu wazazi wenji wahimilia mru wanza mru mrujua yake kaka na wanyanyamanga hahundu wanyanya wenji harumetsinu walikusama na Ibrahim Mwenyezi Mungu nanike khatima njema Mwenyezi Mungu nanike musomwema walikum salam mafia ya Rabbi wana nyungwa jojo hodwa dungi kabila zindwa jina kamna ushida mwa opozi wala msubuti mzambe nyumba ze hanywa wabalie mru no katsum tsagara mru mumjini karanza mru mumjini yani ngamjoko wana wazalaba ngwa kontos qu'on appelle amour mahaba si huo notijibiwa je t'aime njabona no je t'aime pas c'est ça Yihundle mzaze wei katina tamba fikra ya upanse zijoka huja ne fitur shamzaze ngupanse ye Burundi ikaudi ankeso somwe hawara ngwanzo manahe ya mswalitishe no la mwana mekaudi ya lode nae ne kuze wa hae shaka tufikiria ye maudu ya hemana kage jomkinishiha maudu we mzaze ye bwana wu ya hurensi ya hulawe merci beaucoup jama ya hurensi ya hulawe alaikum salam kwa simama ya onehama woti mwanadamu ye mwana haho ya liwani mabibi ya baliwa huenda kakumono jawazaze wenju wana hao walolo ni kabila zinji zisoza hatu ikauze kabila hizo watorongo wana wende zao gasina 4-5 kwa tujo baba nikaudu waliyo jelikaga wana shatu wenju walolo ni kabila zinji wajina masha Allah gwanshio normal avec eux kwa jawato wa harmaila kutumia haka walikum salam Ahmed Amina watu kufu wa Jamalif ye mzaze woi gojohunla majitu ya msana Firauna walaikum salam Arfata rawe remwana heze tabia walede mrumaho banda
mkaze mrumaha hola nabi ya ukaya hakanza dokomeye mwana hakanza lalene mwana banda ye mrumiha jamba ukaya no ketubide mwana hatu lalolwa ni kabila itu ya hatu wale mwana meyo jahunu tinambulia ne mane mrumiha kaurenge miadio dabo bwaja mkomori we mzazi wamba kututahe mkomori ye mwana kati wa ulolo ujihundu ngosutene mrume ikao utowa kabila ya hatu na balazi la pia dabo ulona hawara gadra da apartiri ya mrume ya roha do wakati emagadra ya joda honi ruo joka ulole mwana rewa hao ikao hunu Marseille zekazido tata ya tahale wandu jwa uzi Paris nyezi Mungu naruniki khatima njema nyezi Mungu naruniki khatima njema. C'est pas la première fois que je dis un sujet comme ça. Il y a des sujets comme ça que je lui ai dit et je parle à haute voix. Gamosheli ya undu ya Rabbi nyezi Mungu naruniki khatima njema nyezi Mungu naruniki mwisomema nyezi Mungu ajalu wazaza hatu wala weze fikirambi wala weze fikira za Burundi. C'est vrai, madame Solon a 50 ans, 60 ans. Moi, je dis à ma maman, maman Turam, je dis maman, gamanzo udo disa, gamanzo udo dibaliano, je veux pas que tu te laisses. Fais tout pour que ton mari soit content. Soit content. Yo donne combien mzazahangu. Et quand tu parles à maman, on appelle vidéo. Mamba boma hurende. Hein? Huriudu. Boma hurende. Nous, mabia, je le vois avec ma mère. Je fréquente beaucoup avec ma mère. Je lance des motos avec ma mère. Maman, tu es gawi ngodiso, ça va. Ah, c'est beau comme ça. Ibidu le djibaladja, il faut faire tout pour toi. T'aimes wa tsihuransi. Ou tu te jiransi mruko comme ruma wa découragé. Ils ont mabia mtazangu mwenye hunzaya. Mumabia. Mumabia mrumaho nguhanzo fanya hata mrumaho ya tilawo yao. Daika ujodo monesa. Mfanyie namna ika mrumaho ngujofahawe ya tiwiro yao. Ni uzamba deva somari. Mwambia mama hangu. Mwambia papa. Mwambia mama doji rangi zambavi. Bahili nao na hamaka jasuka. Papa mbia mama do suka. Mamangu kaka jasuka. We mzimba lashmi. E kaka jasuka mwambia boma hai ça va pas. Utientiza nile lo suka. Mnamsuko tsola. Ule wa ika mrumaho joka konta. Izo pia mwambia. Parce que je veux qu'elle soit belle. Nyezi munaniki khatima njema. Ya Rabbi. Négligence ni utoaroho. Négligence ni ureda mrumrukoko. Négligence ni omenya. Ya bugara nzurambe nyuwaza ngashohako. Mlona ze 50 ans. Nyuwaza zatu mlona ze 60 ans. Na mkinai ni wanwa umahanyu. Mrensi horenga kabila soza hatu. Zoja zomhobuani. Ezilombani. Na umonesani rogogo mafika. Woni soka tumasuka wanwa mararu. Wajomla tizani ze kaseti. Mwede hata mdopusuwa na hanyu. Dans le danger. Mdopusuwa na hanyu harumaze danger. Na mkira zonda hukana baraka. Bemzazi woyi hapuse mwana hayendi haruma danger. Hapuse mwana hayendi yangamie. Hubule mwana hari gumniko kabila mru gumniko Ivoirien. Banda yeye ngena Ivoirien. Ngufikirike Ivoirien ulode na mzazi. Wugu jobakide na mzazi. Mzazi deja sarenge 50 wedao. Wungu hudungu haprofi. Bahe wakati na kiltasi gujwalole mwanao. Ya hunde kiltasi mbale ndeza. Finalement yedi ya mpoweda. Kakupano mwana. Nyezi Mungu naruniki khatima njema. Nyezi Mungu naruniki mwisomwema. Nyezi Mungu naruniki taufiki. Wajazatu wake wakinaivu. S'il vous plaît. Na mbuwe mbabizi esprit. Leo ngami banu maudu ntina ukaya. Gawe ya bongo ne suive maudu kuna ukaya. Ngojoka ne suive maudu kuna ukaya. Zinunga jonda kaburini pia nedela uzisiwa. Gajuda la emiso omdum zima he comportement birlonio. Gajuda la emiso omdum zima he makalima mairlona yo. Minga mambo na uwenjwa ho uchafu wako ujibwadisha makalima mai. Beaucoup de femmes ikawonji harmeze live za hoandwa tuzaandwa adabu nuandwa de waduare me ya cœur na watu na GM waishanga sibanu garamba uzinu kwa japaro hujo kwa content na singa ruona ze commentaires zao kuzifanya quelque part. Gaboneze commentaires zao wakozifanya harmaze wakozifanya harmaze la vous imaginez na uji sante ma femme honnête alors que c'est pas vrai. Si waona Gabanawashi wenji na watu wetu wani hangubanu. Ikaw la plupart house wanawashi ma insolente. E bazi hao udeya. E bazi hao kumaterimbi. E bazi hao tsuna wangu. Yode zete taratibu alonizo.
Mwenyezi Mungu nanike khatima njema nike musomema. Mwenyezi Mungu yajaili uhanzahi rabbal alamin. Yaribuliwe ani wazaza hako anje imani. Iya latu wana mwondeze do wana wareje wake tranquille. Mwate sakrifie mrumme. Hakaze mrumme la anabi. E famia mrumme walopre wasome hitima. Yangono kayo normali. C'est vrai eka e Burundi. I humenye esprit. Wallahi bomzaze gojo hambe hitima na isoma. Yosuri ngojo zamba jaule hitima rawire mwana. Ya latif. Inu tabia hili. Mwanada musakrifie mwana ya mzaya. Ya kaze mbaba hinrabo. Nembaba ya ruhuda honi edezahi. Ni adjo hunda accélébrer à la teuf. « 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 watukufu na mpare heze suje mbili razambabano wa upande wa hemzaze ya eberge ye mwana wa hemwanyanya ya sayabo ya mkazawizi ya mapesa ya mtsango ikao e mapesa yao ya kayabo ya rengwa banda ya rengwa e mwana hemzaze e mwana msolona 28 ya ujo habako bonze panda 3 jours watina ujo hao na etimru lona nyumba shahenda dunguze 50 zahaye finalement rango suko mapesa ya rengwa haroha nono hutlianai mama Fatima ya numéro haroha gastina 2 semaines kajareje oui c'est enfant salut frère toi aussi longue vie à toi mon frère gastina 2 semaines ola mwana kajareje e mapesa katsoneha ola mzaze habaki ola hemwanyanya ya eberge mwanamme gwambode ya renga yende atsa e mapesa yaji na imoto wotsi de renga e renga de mwana wa hemzaze haukaya katushida kontrolo wanahaye wanti pia wadungu mwendo mwi olio ya usutene e mwana hemwanyanya shakaze mwana hemwanyanya witi rijarone deuxième sujet ikao deuxième sujet ya mzaze ya luna mwana ikao mwana hahe hatimizima ha ikao bide mwana hahe woi haundumrumme momjini wale kunsamdini mwinyi haundumrumme momjini ola mzaze ne mwana wabakwa tumtsahaba e mwana he katwa ulolo kawajabira mempa e mwa ola mwana habali ya gadla na bale gadla ola kuze wa he hawara wa mzaze baada mzaze gena gadla wa alaikum salam mama Yasin baada mzaze gena gadla Mwenyezi Mungu narupwene shari ola mzaze hafanya komplo dayene mwana ye mwana hakaza mbaba hahe ukaya mbaba emana mbaba ya hara yendola ya hahe ne ivoria vala mbaba yedo mkomea na zilarongo za rabo zila pia mbaba hamwambia ukaya yekaido hanza obale kabila ujahunu kabila yetu hatu ujahoda ununu gawa johenda hitwa tinomba nafasi kana ujoda hunu mzaze ka oblige yafanye komplo dayene mwana ye mwana ya kazi mbaba hela nambi ne mbaba ya dekurajehe ya lauda honi ola mbaba hala oda honi ola mzaze hasiyabo ola gadra ngujoda honi rehawara wa mzaze rekuze wa hewara wa mzaze ujoka ulole mwana wa mzaze waona accélébrer ya ujoda honi mbaba ngobonze nguzunguliyo Mwenyezi Mungu nanike khatima njema ya ho wazaze ikao watsona roho wajihansi ili wasarbie mbi washangilie mbi walona zero rohombi keza ya lulu woyakaze mwana hemwanyanya kaidi arenge mapesa na bale wa ahedi arenga tujuru ngukadimio na dojo ya ukaya emanuana hahe wadunga mwidumui de rohombi mzaza hao ya lenu weiva hengone ya ukaya vomie mwana hahe ya leloni kabila itu ya hatu baye yeha gu gena hawara ikao yotsi kabila ya hatu gushido hambeha baina al-mashriq wal maghrib Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Merci beaucoup Benali Atua 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 gamjo ujua watukufu mparticipe mwanese ezembikao lozajiri e mwenye uzifanya ya rekebeshe hatifanye mzaze wa ya rejedi ngoni yaone ya ukayabo ngu angamizwe mwana na minga mjokaya mzaze ya kausarbie ya puse mwana hae osonuma mwanadamu wai mdojoka ya zinri zamba ongar zamba hasabu ya Mwenyezi Mungu shakartu zamba hasabu ya mwanadamu tukayonti haukaya faida ya johunga dosoma Mwenyezi Mungu wakati kawa izuramba okaja parambia mruri nike sekanteror nike diero jamais je n'ai jamais être intéressé harmaza sujeza hangu ho hamba
zetambu zundu wa komori haunga na be suje yahe na be ukaya miuli visa impossible zinamba unga mzambo wa sababu ya Mwenyezi Mungu njeni hunre kaburini ni hunre na ihorjoka hwenda shansu zamba ili ni hunre duniani wakati kaunga mjoka ya duniani kahutina hata maana kahutina valeur ye valeur ngio ihe kaudorjoka hwenda ndiyo demana kaunga mzambo ili ni wanadamu mkoishi ya izo mko uzamba mtu johansi ya ukaya tuiramu gamfikira ukaya tijimi kidadi gamfikira ukaya woti don liso woti don nuso gam amina komala ni minliyo gam libo nyumba yabo gam amina ukaya gam fanyo hazi gamina shoni hunrao wenji warongo wao sha jindu hamada uwe kutimwema yode mana ujuhamba parolimbi hamadio nguna tujala kaba woti mbaba violori woti parmino wa chamfu haukaya mru hamanda we warenga foto lama na watharma ile profili yao wambu mafiti Mwenyezi Mungu na uhifadhi na uruwana haukaweti mwanadamu mwema watukufu wa Jamalif Mwenyezi Mungu na nike khatima njema yani nike muso mwema bangabu wanadamu ikao vrema zankiliza haukaziti njema Mwenyezi Mungu na warengeze roho hakawanda wala wanadamu wala hasara ikao warende hama vayu haurende nayi wakati konga rambuze ndo nayi zichange juu hautai hazufanye comme si yado libya nyumba comme si yado nikone hila comme si yado nihuliongono vaya subhanallah wa alaikum salam Siti Hassan sha mtidona bizarre wanadamu hamadawan wanadamu wala hiti marango mijini hao hata hujahunu manga warende wanadamu mavampire ya urende nayi banda garwa naone zembi zichange zisifanyishihe ngwaji santo ma vise c'est normal waki wanadamu wapeu warendehe mavayu wadotabiha zeroho wadovuwa mro banda garwa naone zongozi zichange wishia zichange watuona ukayabo garwa menyelea wezeka wadhumania wafanye shanda si haundanyi bomikidari kanombani hata nafasi haukanyidawani wala wanadamu Mwenyezi Mungu ya mlaanini ikao mtuhanza zembi zamba ili zichange shabada mrede hama vampire mrede hama demon mkansa ureda wandunayi kamtuna ya ukabori zambao garambao ili zichange. Oui, Mohamed Chamfi, mon frère. Il y a déjà vraiment mauvais les gens comme eux. On est en France. Il y a où la loboulando. Kabatim dou la loboulando babahan. Sauf on l'a hébergé. Comme si j'ai déjà parlé. Namni aide bangami faransa gam tabiho. Jamais. Contrairement, j'ai aidé beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Va les demander c'est qui Turam à Boulevard National. Vous pouvez aller demander c'est qui Turam à Boulevard National. Il est comment son cœur Turam. Vous pouvez aller demander n'importe quoi. Alaykoum salam mamanayal. Watukufu wa Jamalif. Je des sujets ikao rakauza me usikwaleo. Nyezi mguna nike khatima njema nike musomema. Ya jailie makalbushi ya madawani zero hozaha uziduka njema. Mruhamadu tijimi kidadi. Yambi kalima la shulaba uliyamba ukaya. Masha Allah shanda wala wanadamu warende hama vampire. Wakansi juma profi. Hau profito anrasha hao. Hau profite ze famiza wangu. Ili wajuhe maudu watawe. Mumtunda gamjonga kaula mwanadamu siru lona makosa menji. Shamnyezi muna usamihi. Miti usamihi. Gojon samihi helikao dona hadrese message vanu. Helikao dona hurongoa. Haukaya vrema humerite nurongoze helila. Haukaka mtina mbangu kwamba ubinadamu na unadamu. Wakati ka uzorambao. Kabati mbuko uzamba itotsidami. Ili lunge solution. Rien champe. Yero hambilawe. Ope ulao. Owadzaze wahime. Hakonyo nzima. Hau protejo wanahao. Shamredi hama vampire na makababa. Kamtona ka uzorambao garambo njema. Shamredi hama jalu na rohombi. Shaganjo mabiani hata mde sikiti ya zeroho. Haukaya mori himili ya kamnoshta mri shangaze. Yo joe himila mdugu joe himila shababi. Tampaka dabo boum. Longue vie à vous, Inch'Allah. Pour toi quoi.